ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Ин барномаи гирди як даста аст ва овозаи барҳам хӯрдани дастаи Локомотиви Помири Душанбе моро ба варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе овард ва гуфтанд ки имрӯз дар ин майдони дуввуме ки дар ин ҷо ҳаст Локомотив Помир машқҳои худро анҷом медиҳад. Оё ин дуруст аст ё не? Чӣ ҳолатҳое ҳастанд ки Локомотиви Помир ба ин рӯз гирифтор шуд ё ба ин ҳол гирифтор шуд, моро ба ин ҷо овард ва мо имрӯз таҳқиқ мекунем ки Локомотиви Помир оё дар ҳақиқат барҳам мехурад ё худ барҳам хӯрдааст ва ё боқӣ хоҳад монд. футболбозони дастаи Локомотив Помир дар ҳақиқат дар майдони дуввуми варзишгоҳи марказӣ ба машқҳо фаро гирифта шуда буданд. Баръало аён буд ки ҳайати даста нисбат ба соли гузашта тағйироти куллӣ дидааст. Он ситораҳои ҷавони футболи кишвар ки дар чемпионати ҷаҳони соли 2019 шарафи тоҷикистонро ҳимоя карда буданду дар лигаи олӣ бо Локомотив Помир таҷриба андохта ба бозиҳои ниҳоии чемпионати Осиё омода мешуданд, ҳузур надоранд ва чанд нафаре аз онҳо боқӣ монданду халос. мураббии ҷавон Баҳодур Сӯфиев ба бозингрон тамрин медод. Магар ӯ сармураббии нави Локомотив Помир таъин шудааст? Моя задача была поставлена руководством, чтобы я подготовил команду к Кубку ФФТ. Но я не являюсь главным тренером футбольного клуба «Локомотив Помир», так как главным тренером здесь был Мубин Иргашев, я работал старшим тренером, так как по состоянию здоровья пока главный тренер не мог присутствовать на тренировке, эту работу выполняю я. Хуб дар ҳади даста ман мебинам ки ҳама қариб ки нестанд, шояд беҳтаринҳо нестанд. Ну, да, многих ребят пригласили в другие клубы, поэтому они проходят там, сборы готовятся с теми командами, в которых вызвали. Некоторые ребята уехали за пределы страны. Остальные, которые здесь, мы работаем вместе. Да, пригласили много молодых новых ребят посмотреть. Тоже им будет полезно поучаствовать в турнире, подготовить себя, проверить себя, показать себя, так как это является, может быть, первым рынком в начале 2021 года. Может быть, у них тоже какие-то предложения. яке аз сабабҳои асосии аз даста рафтани бозингрони дастаи Локомотив Помир ин барҳам додани бозиҳои ниҳоии чемпионати Осиё байни футболбозони то 19 сола мебошад ки мебоист баъди 2 моҳ дар шаҳри Тошканд оғоз мегардид. Конфедератсияи футболи Осиё чун Федератсияи футболи умумиҷаҳонӣ тайёрии чандинсолаи ин футболбозони ҷавонро барбод дод ва баргузории ин мусобиқаро лағв карду ҷои баргузориро ба ҳамин мизбонон дар соли 2023 боқӣ гузошт. бозиҳои ҷоми Осиё финалӣ нашуданд. То кадом дараҷа ин таъсир расонд ба рӯҳияи бачаҳое ки дар он бояд иштирок мекарданду намедонам харидор пайдо мекарданду ҳамин тавр? Ну, конечно, да, это тоже как бы вообще большой мировой рынок был бы для ребят. Ну, из-за, как я понял, из-за пандемии, что эти турниры отменили все, конечно, это большой удар был ребятам. Они так хотели, ждали этот турнир, готовились столько, сколько сборов они проводили. Ну, футбол продолжается, жить надо дальше. аз ҳайати дастаи Локомотив Помир Шоврух Қирғизбоев, Манучер Сафаров, Исроил Холов, Муҳаммад Саломзода, Ҷонибек Шарипов, Имомалӣ Аҳмадхон, Шарифбек Раҳматов, Азизбек Ҳасанов, Ислом Зоҳиров, Озодбек Панҷиев, Маҳмуд Пиров ва чанди дигар ба клубҳои дигар гузаштанд ва ё ба дастаҳояшон баргаштанду боз мегузаранд. пас овозаи пароканда шудани дастаи Локомотив Помир шояд аз ҳамин ҷо сар зада бошад. дар ҳақиқат танҳо як қарори Федератсияи футболи умумиҷаҳонӣ ва Конфедератсияи футболи Осиё тавонист мушкилоти бузургеро барои футболбозони ҷавону дастаи онҳо ки зери як парчам барои беҳтар омода шудан ҷамъ омада буданд бархезонад. барои амиқ ба ин савол ҷавоб гирифтан мо бо сардори дастаи Локомотив Помир Анвар Мирзоев суҳбате анҷом додем. дастаи Локомотив Помир ҳаст. ҳозир мо якҷоя бо бачаҳое ки дар тим монданд бо онҳо машқу тармим карда истодем барои тайёрӣ барои мусобиқа ба ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон ва мо дар ин мусобиқа че ки шумо хуб медонед иштирок мекунем.
не даста барҳам нахӯрдааст ва мақсад аз ташкил кардани ҳамин даста ҳамон буд ки мо бачаҳоро тими 19 солаи ҷумҳуриро бояд ба чемпионати осиё тайёр мекардем ва баъдан агар ки насибмон мешуд ба чемпионати ҷаҳон. Ман фикр дорам ки мо ба мақсади худ расидем. Не шумо агар ки шоҳид шуда будед дар бозӣ бо дастаи Эрон ки дар моҳи декабр гузашт бачаҳо дар сатҳи бисёр хуб бозӣ карданд, яъне ки тайёрии мо бисёр хуб буд барои чемпионати осиё, аммо афсус ки аз ҳисоби ҳамин касалие ки вабои аср ки ба сари ҳама табақаи ҷаҳонӣ омад ва ман фикр дорам ки аз ҳисоби ҳамин чемпионати осиё ҳам манъ шуд ва барои ҳамин ҳам мо натонистем дар онҷо иштирок кунем. Аммо ман боварии комил доштам ки бачаҳои мо дар чемпионати осиё бисёр хуб бозӣ мекунанд, яъне ки дастаи Локомотив Помир бо ҳамон меҳнате ки дар давоми сол карда буд барои тайёр намудани бачаҳои 19 солаи ҷумҳурӣ ба мақсади худ расида буд. Аммо афсус ки чемпионати осиё баргузор нагузашт. ба ин нигоҳ накарда футболбозони дастаи Локомотив Помир ки ба ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон тайёрӣ мебинанд, бо дили пур машқҳоро анҷом медиҳанд. таъсири нагузаштани бозиҳои финалии чемпионати осиё ки умедашон бар он буд, дар чеҳраашон хонда мешуд. Шӯҳрат Элмуродов соли гузашта дар ҳайати дастаи Локомотив Помир 16 бозӣ гузаронида як маротиба бозингари беҳтарин эълон гардидааст. 1363 дақиқа дар майдон ҳунарнамоӣ кард. ӯ дар 2 бозӣ дар чемпионати ҷаҳон дар ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон ба майдон омада буд. Шӯҳрат, аз он ки чемпионати осиё бозиҳои финалӣ барпо нагардидан, фикр мекунам ки шумо ҳама ғамгин ҳастед ё не? бале, мо хеле ғамгин ҳастем, барое ки мо тайёрии хуб дида истода будем, аммо насиб онда набудааст. Локомотив ҳам бисёр масъалааш нозук аст. Шояд ки ин даста барҳам хӯрад. Чӣ фикр дорӣ? Чӣ назар дорӣ? Ин аз мо зависи намекунад, барое ки мо аз директорҳои команда ва аз директорҳои команда маълум мешавад ки мо бозӣ мекунем, дар оянда чӣ мекунем, аммо мо кӯшиш мекунем ки дар мусобиқаи пешомада як бозии хубро нишон диҳем. Шумо ба ягон дасти дигар гузаштанӣ нестед? Ягон ки даъватнома нест ба шумо? ҳаст, аммо бози камтар фикр карда истодаем. Кӯшиш мекунем ки гузарем ягон командаи хуб. набудани бозингрони бо таҷриба ва беҳтарини даста албатта ҳам ба машқҳо ва ҳам ба бозии онҳо дар ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон таъсиргузор хоҳад буд. Аммо ин таъсир аз нагузаштани бозиҳои ниҳоӣ камтар асту бештар не. Сорбон Ғиёсов дар мавсими соли гузаштаи футбол дар лигаи олӣ дар ҳайати Локомотив Помир 4 бозӣ гузаронида 211 дақиқа майдондорӣ кард. Бозингрони Локомотив агар даста барҳам хӯрад ҳам дар кӯча нахоҳанд монд. Хуб, Сорбон, тайёриҳо чӣ гуна гузашта истодааст? Тайёрии мо имрӯз хеле хуб гузашта истодааст. Яъни ҳол тамрин карда истодем. Мақсад чӣ аст? Мақсад ин ҷоми кубоки ФФТ бозӣ кардан, баъд аз он ба ягон командаи лигаи олӣ гузаштан аст. Аллакай шумо тайёр мешавед ки ба лигаи олӣ гузаред? Бале, албатта. Хуб, имрӯз байни шумо он бозингрони номдоре ки шумо мехостед дар чемпионати осиё бозӣ кунед нестанд. Тамринҳо чӣ гуна бе онҳо мегузарад? Бе онҳо хеле душвор аст. Акнун аз чанд даста даъват кардан ба ҷоми ФФТ хеле хуб астанд инҳо. Аз он ки чемпионати осиё барҳам хӯрд намегузарад, шумо ғамгин шудед? Бале, ҳар як бозингрони тими мунтахаби ҷавонон ғамгин шудан, барои он ки тим ба онҳо бисёр шансҳои хеле хуб буд. Барои ҳамин бисёртар хеле ғамгин шудан ки чемпионати осиё ва чемпионати ҷаҳон баргузор нагардид. Ба ҳар нав шумо таклифҳо аз кадом дастҳо ҳастанд? ҳастанд аз дастаи олӣ, бо аз лигаи аввал, баъд аз ҷоми ФФТ насиб карда бошад, баъд мебинем. Шорух Сангов ба қатори беҳтарин бозингрони дастаи мунтахаби ҷавонон ва клуби футболи Локомотив Помир дохил мешавад. дар бозиҳои интихобии чемпионати осиё 3 бозӣ анҷом додаасту дар финали он дар 5 вохӯрӣ ширкат кардааст. дар 3 бозии ҷоми ҷаҳон низ ҳузури ӯ дар майдон намоён буд. шоҳрух ба дарвозаи ҳарифон дар ҳайати дастаи мунтахаби наврасон 2 гол ҳам зад. агар имсол дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар бозии ниҳоии чемпионати осиё ширкат мекард, ҳатман таваҷҷӯҳи мутахассисон ба ин бозигари чолок ҷалб мегардид.
بسیار هم تاثیر خود را رساند نشدن چمپیونات آسیا. ما خیلی امید داشتیم که در چمپیونات آسیا بازی کنیم و سزاوار جای نمایان شویم. اما اینطور نشد و لوکوموتیو هم تقدیرش معلوم نیست. شما چیکار کردن هستید بعدا؟ حالا ما در کوبک ففت بازی میکنیم، بعد معلوم میشه. دعوت هست از طرف شما؟ بله همه باشد. خیلی حالا فکر کرده است. در کدام دسته بازی کردن میخواید عموما؟ نمیدونم، فرق نداره. سه گلی زده عزیزبек ҳасанов дар мавсими соли 2021 футболи тоҷикистон ба дастаи Локомотив Помир барои дар лиги олӣ боқӣ мондан кӯмак накард. Азизбек ба қатори бозингрони дохил мешавад ки аз ҳама бештар ба майдон омадааст. 15 вохӯрӣ, 959 дақиқа ва 3 голе ки гуфтем. нақшаш дар рохати дастаи мунтахаби ба бозиҳои финалии чемпионати Осиё расидааст. امروز وقتی که اینجا ما اومدیم گفتن دستای لوکوموتیو барҳам мехурад. آیا барҳам мехурад به فکر شما؟ نه با فکر من حالا барҳам نخورده است. ما در کوبک ففت بازی میکنیم و بعد کوبک ففت حالا نامعلوم است که چی میشه. از اون که شما در چمپیونات آسیا بازی نمیکنید روحیه چقدر است روحیه شما؟ барҳам روحیه بچه‌ها خیلی کمتر барҳам خورد برای که چمپیون آسیا رو انتظار بودیم، تیاری دیده بودیم. برای همین کمی روحیه بچه‌ها барҳам خورد. به فکر شما اگر لوکوموتیو پومیر در لیگ اولی میمون، من فکر میکنم که دستا باقی میموند و شما هم در آتش بازی میکردید. چی شد که شما با موافقت نایل نشدید؟ بله اگر لوکوموتیو پومیر در لیگ اولی باقی میموند، بچه‌ها در همین کمانده دوام میدادن بازی رو. یگان دستا به شما دعوت نامه فرستاده است یا کدام دسته دیگر الکی تکلیف کرده است که در اون بازی کنید؟ بله تکلیف ها هستن از یک دو کمانده درون جمهوری حاضر است. همین کوبک ففت از لوکوموتیو بازی میکنیم، بعدا معلوم میشد که با کدام کمانده میریم. امیدی فوتبالبازان بر آن است که در بازی‌های جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان خود را نشان می‌دهند و طلبگاران زیاد برای هنرشان پیدا می‌شود. یعنی مربیان دیگر دسته‌ها به آنها توجه ظاهر می‌کنند. ما مقصد داریم که در دوام سال در اگر که شود اگر که ما سرپرست یابیم در مسابقات سطح لیگ یکم و لیگ دوم ممکن باشد بازی کنیم. برای که شما دیدید که بسیار بچه‌هایی که در تیم در لیگ اولی بازی میکنن اونها در درس ماندن. ما میتونیم که در این لیگ یکم خوب اشتراک کنیم. اما تا خود حاضر با سرپرستان اونقدر صحبت خوب نشده است و ما رو هم که از دستگیری کردن نمیخواهد به غرض از فدراسیون فوتبال تاجیکستان. اگر که در سطح سرپرستان ما یگان یوری نه و ما نرسونند، من فکر دارم که گرچه که ما اگر نتوانیم در مسابقات سطح یک لیگ یکم بازی کنیم، اما از حساب نورسان و کودکان ما یک مکتب ورزشی کودکان نورسان میکشیم در اساس لوکوموتیو پومیر و برای آینده خوبی فوتبال تاجیک ما چهره‌های نوی فوتبال رو به رویا خواهیم رسوند. برای اینکه در حیات رهبریت تیم لوکوموتیو پومیر یک چند مربیان خوبی هستند که میتونن که با نورسان و کودکان نزد کار کنند و من فکر دارم که اقلا با همین راه ما میتونیم که برای پیشرفت فوتبال خودمون یک یاری خود رسانیم. تقدیر این فوتبال بازی که در لوکوموتیو هستند چی میشن؟ اونهایی که اول باقی موندن یک چند تکلیف ها هستند از دیگر تیم ها هم از تیم های لیگ اولی و لیگ یکم برای با آنها یاری رساندن. یعنی که اونها میخوان که همین بچه‌ها در تیم خود بینن و ما باز هم از حساب اون که با سرپرستان مصلحت داریم وزیر ما روزگی خود دادگی نیستیم. اما در روزهای نزدیک با فکر من اگر که معین شد که ما نتوانیم اگر در لیگ یکم بازی کردن، ما همه بچه‌ها رو و تقسیم میکنیم برای لیگ اولی و هم برای لیگ یکم. یعنی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان آخرین مسابقه برای لوکوموتیو پومیر که شما دارین هست. میترسم که همین خیلی میشود برای اینکه تیم گرچه که بسیار بچه‌ها میخوان که در تیم مونن و بازی کنن، اما اگر که مثلا سرپرست نباشد و ما کارهایی که ما مقصد داریم اون رو بگر اجرا کنه نتوانیم، اونقدر فایده هم ندارد و برای همین خوبتر میشه که ما بچه‌ها رو با دسته‌های تیم که آنها در پیش خود مقصد شده گذاشتن که در لیگ اولی خوبتر و نصر بازی کنند و من فکر دارم که این بچه‌هایی که هستند با آنها یاری خواهند رساند. از این سخن‌ها برمیاد که لوکوموتیو میتواند در لیگ یکم بماند و یا نماند. اما تاریخ این دسته ما رو وادار میکند که بیشتر به پراکنده شدن لوکوموتیو پومیر باور کنیم. لوکوموتیو دسته کهن است
ва соли 1961 таъсис ёфтаасту борҳо пароканда шудааст ва наздиктарини он ба соли 1999, 2000 ва 2008 рост меояд. бо номи Локомотив Помир ин даста аз соли 2017 ҳунарнамоӣ мекунад. соли 2019 ба Зайниддин Раҳимов мушарраф шуд ки ин дастаро бори аввал дар таърихаш ба лигаи олии чемпионати мамлакат барорад. аммо баъди як сол беҳтарин футболбозони ҷавони Тоҷикистон дар сояи дастаҳои лигаи олӣ бо ин даста монданд ва аз нав ба лигаи якум баргаштанд. ҳоло масъалаи аз байн рафтани онҳо таҳдид мекунад ва тақдираш норошан аст. Ну как, конечно, будет жалко, если не будет этого клуба, потому что такой клуб был, ребята все молодые, все профессиональные ребята, в основной костяк молодежной сборной, конечно, жалко будет, если такой клуб останется, то есть распадется. Ну, надеюсь, что кто-то заинтересуется, кто-то появится, какой-то любящий футбол и предложит свои услуги для команды, чтобы эту команду сохранить и в будущем и дальше могли выступать, воспитывать молодых ребят для будущего таджикского футбола. тақдири дастаи Локомотиви Помир дӯстони гиромӣ норошан аст. ҳоло мо намедонем ки ин дар мавсими нави футболи Тоҷикистон дар лиги якум бозӣ мекунад ва ё не. аммо мо ҳаминро медонем ки дар ҳайати ин даста дар мавсими соли 2020 беҳтарин футболбозони ҷавони кишварамон иштирок карданд, вале аз лигаи олӣ ба лигаи якум фаромаданд. шояд ҳамин ҳам сабаб шуда бошад дӯстони гиромӣ ки мо дигар Локомотив Помирро набинем ва агар бинем ҳам Локомотивро мебинем ки дар ҳайати он на он ситораҳои ҷавони футболи Тоҷикистон, балки дигар ҷавонон ҳунарнамоӣ хоҳанд кард. мо ба ин боварӣ дорем. умед дорем ки Локомотив Помир дар футболи Тоҷикистон боқӣ мемонад.